Good morning guys. Niyami karon guys ning sayo guys kubuntagon guys no ga baktas ko diri sa kuan guys sa area sa Buhawi. Gwapo kay guys oh. Wanang jinsan dia guys oh. Alas 5:30 pa guys so murag dulom-dulom pa gamay. Nakos babaron guys para exercise atong lawas guys no kandi lang ta mag si puntos do yan para nga masunog po atong pots guys. Pasingo ta sa yung kabuntagon. Gwapo kay Biori guys oh. Bukid guys oh. Gwapo kay guys yung bukid guys oh. Gwapo kay Biori sa babaw guys. So kinsa tong mga wapakaani diri sa babaw no sa Buhawi no. Exercise sa mo diri mapunta guys kay presko kay hangin diri guys nga mohangop si mundughan no. Gwapo kay bios palibot guys oh. Grabe gwapo guys, mas gwapo gani guys oh. mas gwapo gini guys sa kaysa bio sa palibot guys. Tama soy? Tama soy. Nakoy kauban guys. Salamat jud kung soy guys kay nakoy kauban magbuktas-baktas mabunta guys. Naami di karon sa babaw guys. Tara dito makita tungtong sa babaw guys. Manang lantaw jinsan ja guys no. Na manang lantaw jinsan. Unahan na guys tong Campo 5 dito. Unahan dito Campo 5. So pauban kong soy guys. Sabot mi nga sayo ug masoy kay baktas lag sayo soy. Kay para wala na ning mga panakit sa itong mga lutahan guys. So namin karon soy dire. Mauban mi namin sa babaw guys. Presko kay hangin guys ning buntag pang sayo. Nang jinsan guys oh. Na ana dia guys ug mani kadi gabi guys. Gwapo kay bio dia guys, jinsan. So karon bunta na dili nimo makita ang bio guys kay palong naman masuga. Mao naman guni nagdala og bio diri guys diri sa lantaw jinsan Campo 5 kini lang mga reflection sa mga suga sa jinsan ba nga murag mo dan-ag diri sa bukid guys. Haya kay sa tanon so mao na nagdaog bio diri. Pro other guys wala na. Kini lang mga bukid ang gadala og bio diri guys so nga gwapo kayo para na guys oh. Tatbang oh gwapo kay guys oh. Kana padulong po na dito sa may San Sispek o sunod ruta na mong soy San Sispek na po mi guys. San Sispek pa na po sa soya. Sunod ruta. Ato tag San Sispek daw balon lang tanya ulit tag hapon. Muli tag hapon. Mao to dito guys kinatumyan no San Sispek dito. Na. Mao na po na rutahon na mong soy sunod mga schedule mi lang adlaw guys. So soy abti kayo wagi panakit sa tiil soy. Bilib kung soy mulakaw ba. Tagbot taon siya guhat ako guys kay abtik pa kay soy. Naanad mo soy guys og kada adlaw kapas ang kahoy god sa tagpila kilometro man wa kon ba. Di ba soy? Tama soy. Gwapo kayong paligid guys no. Gwapo kayong palibot no. Gwapo kayong mga kahoy guys. Mas gwapo gini guys oh. Okay guys, thank you. That's all. Ciao guys. Hey guys.